U prošlom nastavku Mario odlazi na Herc Columbus, planet s poremećenom stvarnošću. Upoznaje svoje nezemaljske saveznike i kreće s njima u rat. Zaohenci su svakim trenom sve neobičniji, a Esmeraldina sudbina neizvjesnija. Mario se vraća na zemlju kako bi ulovio plaćenike nečastivog. Čim se vrati u Zagreb, Mario se nezadrživo počeo smijati do suza. Spremi kalašnjika u kutiju, ponovno napuni sve okvire, s poznanicima popije par piva i vrati se doma. Već je zaboravio kada se zadnji put pošteno naspavao u krevetu. Kada je otišao do Esmeraldine kuće, s užasom je vidio što su napravili plaćenici nečastivog. Odmahne glavom u nevjerici i tiho nešto srdito opsuje. U 2 dana je obišao sva poznata mjesta i na svima su spominjali dvojicu njima od nekud poznatih grmalja, koji su izgleda na nečemu, jer se čudno razgovaraju, a raspitivali su se o njemu i njegovoj djevojci. Kada je na kraju došao do Hard Place-a, saznao je za onaj razgovor s djevojkama, jer su drugog i trećeg zapamtile, i one i svi ostali, kao likove koji bi možda mogli imati neke veze s obližnjom novonastalom šumom, u koju su svi rado odlazili. Za to vrijeme, nakon neuspješnog traganja po Zagrebu, drugi i treći su se pojavili u Vodicama. Morski ugođaj opuštajući je djelovao na dvojicu svemirskih vucibatina, pa su se sa zadovoljstvom prošetali rivom krcatom turistima, malo i po drevnim kalama u glačanim stoljećima. Kada su u obilasku došli do obližnjeg hotela, začula se glazba i oni su odmah zaključili da bi to bilo dobro mjesto za istraživanje. Pokazalo se da je to svadba, u kojoj su se pomiješavši se s raspjevanom i rasplesanom čeljadi, odmah dobro uklopili. Budući da su svima djelovali poznato, a uzvanici mlade su mislili da su svatovi od mladog, i obrnuto, ubrzo su se našli pripiti i plesali u vlakiću, na sav glas pjevajući večeras je naša fešta i bacit ću mandolinu u more Jadransko. Lijepo sređene djevojke i žene pljenile su njihovu pažnju, no pogledi krupnih stamenih muškaraca govorili su iskusnim i opreznim padobrancima da bi svaki daljnji korak mogao predstavljati popriličnu opasnost. Zato su se svojski posvetili jelu i piću i uživali u crnom rižotu, odojku, janjetini i kasnije odličnim školjkama. Baš kad pripiti drugi htjede nešto reći uzvaniku koji je sjedio kraj njega, do njega sjedne krupan čovjek srednjih godina, kojem se dobrano vidjelo da je izdašno zavirio u čašicu 2, možda čašicu 3. Bez nekakvog uvoda, on se značajno zagleda u drugog i trećeg, motreći ih nekako sumnjičevo. Premda su mu kao i svima ostalima bili poznati, bio je posve siguran da nisu iz Vodica, no to bi ga smetalo tek u situaciji da je trijezan. Ovako pripitom otvorila se njegova duša i on obojici ispriča priču o užicima, koja im se kasnije pokazala kao zanimljiva nit vodilja i napokon mogući trag. Gledaj kume, krene svati iz nebuha. Kad Pavaroti zapjeva, on će ti razbiti čašu. Jebi ga, to ti je destruktivno, to ne valja. Ali kad ti zapjeva Mladen Grdović, to je posao. On u glasu ima neke frekvencije koje te ulaze u kosti, pa te griju i osjećaš se kao Bog. A svi znamo da frekvencije grade univerzum, ono po teoriji struna. Ma koliko ima univerzum? 15 milijardi svjetlosnih godina i cijeli načinjeno tih valova i frekvencija. To ti je sasvim isto ko Mladen Grdović. Svat do drugog, Tico, visok momak, umjetnik iz obližnje Srime, inače tih i povučen, pogleda govornika i reče: ma o čemu ti pričaš? A drugi i treći zamole mladoženju da naruči jednu pjesmu od tog njima nepoznatog glazbenika. Već na prve taktove te glazbe ustalo je sve mlado i staro i zaplesalo. I tu su drugi i treći zaključili da tu ima nešto. Nešto tu djeluje na ljude, pa bi moglo i na tkanje svemira. No kasnije, njihovi uprogramirani senzori su analizom ukazali da ta glazba i frekvencije u glasu ipak ne djeluju na logičke i prostorno-vremenske poremećaje. Tako da se pokazalo da im teorija vredi ne više od ugašene šibice, da se poslužimo pomalo nezgrapnom poredbom. Nakon što su drugi dan ustali, pojeli su nešto jednom od restorana, sredili alkoholom uneravnotežene metabolizme i krenuli šetati Vodicama. Kada im u jednom trenu u bivšoj taverni Krste Barbina, gdje su, kako kažu, stari ljudi pivali i lokali, nešto privuče pažnju. Sjeli su na terasu, naručili piće i krenuli pažljivo slušati i pomoću malih ručnih analizatora istražili te spominjane frekvencije.
Ekipa za susjednim stolom, sadašnji vlasnik Pan i njegovi prijatelji Tome, Čiki i Čelavi im odmah pozovu rundu, premda nisu bili sigurni jesu li oni stvarno tribunjci kako su pretpostavljali ili su negdje tu iz okolice možda iz Rime pa ih poznaju. Drugi i treći su im pokušali vratiti rundu, ali se ispostavilo da im domaći to ne daju, tako da su morali kriomice reći konobaru da im svima donese piće i platiti mu na šanku. Tako je već prolazilo. Vremenom su se domaći momci vratili svojim temama, a drugog i trećeg privuče nova top lista na kojoj se svirala etnička glazba. Pojavila se grupa Veja iz Pazina koja je odsvirala neobične pjesme Črni orko i Predi htimo ja, koristeći njima nepoznatu istarsku pentatoniku i svirajući na mihu i roženicama. Način pjevanja i pomalo neobičan zvuk drevnih glazbala učini im se zanimljiv. Da bi to moglo biti to što traže, govorili su i riječi koji su spominjali orka, nadnaravno mračno biće demona, za koji su oni pretpostavili da dolazi iz svemira. Kako su ga oni opisivali, to bi lako mogao biti lijarski ratnik, koje su često radi užasavajućih osobina i krvožednosti znali iskrcati na udaljenim planetima, bez odgovarajuće tehnologije, na kojima su pak oni kasnije znali raditi neviđene gadosti. Budući da su bili dobro pripiti drugu noć za redom, a kale su opustile, pozvali su brod, koji ih uvuče svjetlosnom zrakom i tako oni odletješi u duboki svemir u kojem su počinuli nekoliko dana, naspavali se i spremili se za putovanje u mjestu u kojem, kako su pretpostavljali, neke frekvencije, zapravo klasteri frekvencija s jačom amplitudom, utječu na sam ustroj svemira. Kada su te spominjane večeri sišli malo krivudajući po kali, tako ih je pogledima popratilo društvo za stolom i vidjelo kako nestaju u svemirskom brodu. Pogledaju oni jedni druge, pa nešto pomnije svoja pića, pa onda opet jedni druge mrko i upitno. Ma moj sokole, šta je ovo bilo? Upita Čelavi začuđeno. Tako nam i treba, svakakav ološ nam dolazi od kad nam se turistička ponuda pogoršala. Nadoveže Pan, a Tome kimnu glavom i naruči novu rundu jer je bio njegov red. Kao i svugdje gdje su se njih dvojica pojavili, dogodile su se razna čudesa. Vodičani koji su svi od reda nosili japanke osjetili su snažnu potrebu da usred ljeta nose vojničke čizme, a ribari iz obližnjeg Tribunja dobrih tjedan dana su u mrežama nalazili samo šunke, kulene i kobasice. Svima je to bilo čudno, no kako nije dugo potrajalo, nisu se oko toga previše uzbuđivali, jer svi su zaključili nema ništa loše u šunkama, kulenima i kobasicama. Jedino su neki vodičani tvrdili da bi za to mogli biti odgovorna ona dvojica Tribunjaca koji su se valjda najeli kužnjaka, snažne psihoaktivne droge koja raste svuda po Tribunju. Pa su na neki način možda time uzrokovali i te neobične pojave. No to objašnjenje većini nije djelovalo naročito uvjerljivo. Jer ipak, kakve veze ima tamo neka nepoznata droga sa sasvim finom šunkom i još boljim kulenom koji su vrijedni Tribunjci žuljevitim rukama izvukli iz ribarskih mreža. Esmeralda se iznenađujući brzo oporavljala od mučenja. Prvi joj je donio nešto za pojesti i popiti, a nakon bolnih seansa s upornom i zastrašujućom proročicom brinuo je o njenim povredama. Liječio ju i tješio. Čuj, reče zabrinuto prvi. Premda svi testovi potvrđuju da si ti, kao što tvrdiš, ljudsko biće, jako je neobično da možeš podnijeti mučenje probavnom tekućinom i da se tako brzo oporavljaš. Niti jedan nama poznati humanoid ne može podnijeti toliku količinu. Ma to ti je zato, reče Esmeralda, što nismo imali novaca kad sam bila mala. Moj tata je ostao bez posla, mama je domaćica, a Seka i ja smo bili klinke, pa smo se navikli jesti s kupusom i krumpirima te narančaste puževe golače, koji su još gorči od ovog. Zapravo mi je to i skroz fino, samo da me s tim ne gušite. Ko neki stostruko fini sok od grejpa. Sok od grejpa, reče Esmeralda i pogleda ga čak i pomalo veselo. Ti ne znaš što je grejp? Nemam pojma, reče prvi podozrio. Neka tvar za mučenje? No gle ga. To ti je sokić koji je skroz fini i piješ ga dok ideš na kavu i trač partiju s frendicama. Antioksidans. Ma hoću si ja popit, onda sam vesela, volim plesati i uvijek sam za akciju. Pogleda Esmeralda krupnog mišićavog prvog dugim ispitivačkim pogledom. Što je ovo ostalo s Marijem? Je li on dobro? Sve u redu s njim? Nekako mi bljedi u sjećanju. Ovo ti ne bi smio reći. Prošapće prvi, osvrćući se. Ali drugi i treći ga traže na zemlji. Pokušavaju nešto saznati oko tkanja svemira. Evo sad ti opet počinješ s tkanjem svemira. Što je to? Pa nemam pojma ni ja, to vam stalno govorim. Za to vrijeme zauhenske su snage pomalo napredovale prema skrivenom području i kada su došli do dogovorenog mjesta u šumi, utaborili su se i čekali što će im reći izvidnici.
Svi su se zabrinuli kada su primijetili da Dolfa više nema. Njihov hrabri suborac je nestao, pa su pomislili da ga nije neprimjetno čepala neka biljka mesožderka ili kakva opaka šumska životinja. U međuvremenu je Mario skočio do vodica, ali se pokazalo da su plaćenici već bili otišli. Nego momci, kuda mislite da su otišli? Pita on poznatu ekipu koja je pila svoje pive i gemište. A ne znam kume, reče Tome. Čini mi se da su otišli do Istre. Svira je on i njihov bend Veja, ako se ne varam, pa im se to učinilo zanimljivo. Veja iz Pazina? A ne znam otkud su. Mogli bi biti iz Pazina, pivaju na Lipom Čakavskom. Ja slučajno poznam tu ekipu. Ajd, živio, hvala. Po dolasku u Pazin trebalo je drugom i trećem malo vremena i poprilično su se napatili. Nisu u cijelom kraju mogli naći dobro mjesto gdje bi mogli neprimjetno smjestiti brod. Na kraju su uključili sustav za skrivanje, pažljivo pričekali trenutak kada nikoga nije bilo u blizini, osim lokalnih uživatelja biljnih pripravaka, koji ni sami nikad nisu bili posve sigurni što je stvarnost, a što nije, i ostavili ga lebdećeg u poznatom pazinskom ponoru podno drevnog kaštela. Pogledali su malo kaštel i okolicu, pa su popili po piću u kafiću Duga i predstavljajući se kao fanovi raspitali se oko benda Veja i gdje se što nalazi u Pazinu. Pokazalo se da je bend vrlo popularan, a da dvojica njegovih članova drže i drugi poznati kafić, Bunker, koji se nalazio nedaleko Duga. Ušli su u bunker i tamo je na terasi sjedila družina, koja ih pozdravi s kratkim čao. Malo po malo kafić se punio, a oni su se posvetili alkoholu, koji je na njih slabije djelovao nego na ljude, ali im se jako sviđao. Drugi je pio bevandu od Borgonje, a treći gemište od Malvazije, kao i finu višnjansku rakiju od smokve. Trećem je zapela za oko mlada konobarica, koja se među stolovima kretala s iznimnom lakoćom i otmjenošću. Zagleda se on u tu djevojku tako nekako napadno i zlikovački, da ga je drugi morao munuti pod rebra, jer su to počeli primjećivati i ostali gosti. U bunkeru je svirala neka ambijentalna i etnička glazba, za koju su njihovi analizatori govorili da to ipak nije točno ono što traže. Pokušali su naći nekoga iz Veje, ali su im rekli da trenutačno nisu tamo, nego negdje drugdje, čini se u Italiji ili Estoniji. Kod domaće ekipe su primijetili da rado razgovaraju o Črnom orku, štrigama i štrigunima, i te priče su se poprilično dojmile drugog i trećeg, pa su i pretpostavili o kojim bićima bi se tu moglo raditi. Nakon toga otišli su do centra i sjeli na otvorenu terasu, koju su domaći zvali Polibelića ili Polijaneta. Priđe im nasmijana tipična istarska konobarica, jako mlada i izuzetno lijepa, duge plave svilenkaste kose poput vile. Naručili su 2 velike točene i neobavezno porazgovarali s konobaricom. U međuvremenu se napokon, ulovivši jasan trag, u Pazinu stvorio i Mario, pa se zaputio do bunkera, a za drugim stolom su sjedili domaći momci Šile i Mirko. Konobarica mu se prijateljski nasmiješi i reče: "Ćao, ćeš biru ili bevandu?" "Bevandu veliku, molim," reče Mario, pa se približi starim prijateljima s kojima se znao godinama. "Đe ste Sokolovi," pozdravi ekipu. "Đe si Gujo Ljuta," odgovoriše Sokolovi, prijateljski se izgrlivši s njim. "Jesi došao na odmor ili si tu radi nekog posla?" upita Šile. "A, ni jedno ni drugo. Tražim neke gadne svemirce. Čuo sam da se motaju okolo." "A možda su to oni neki čudni stranci od sinoć, koji su pili pivo na pol litre," reče Mirko glasno s izrazom sumnje, a pola kafića na to zakima glavama. "Bili su jučer Polibelića. Danas ih nije bilo vidjeti cijeli dan. Hoćemo ih poslije potražiti, možda su tamo, a? A, idemo odmah ili ćemo popiti do kraja?" odvrati Šile. "Samo na miru popite pa idemo," upipavajući u velikom džepu na vojničkim hlačama mali, ali ubojiti blaster, kojeg je uzeo od jednog protivničkog vojnika na Herc Columbusu. Približavajući se preko trga, primijetili su da su baš u tom trenu drugi i treći sjeli za stol na polupraznoj terasi. Mario se nešto tiho dogovori s Mirkom i on mu sredi kod konobarice da mu posudi poslužavnik. I dok su oni Šile sjedali za stol, priđe dvojici zlikovaca izigravajući konobara. Univerzalni prevoditelj bio je bezgranično koristan alat, a Mario se dosjetio kako će ga iskoristiti kao oruđe za otkrivanje uljeza. Priđe im s poslužavnikom u ruci i ljubazno ih pozdravi. "Ćao, kako gre?" "A mora gret," odgovori drugi, na što se Šile, Mirko i par gostiju za stolovima pogledaju. "Ča bute popili?" "2 točene od pol litre." "A što ćete pojist?" "Ima vam finog čušpajza od fažoliki." Na spomen variva od mahuna obojicu negativaca prođe i jeza, baš kako je Mario i pretpostavljao. Pogledaju ga s laganim gađenjem i nevjericom.
Ma znaš neka, nije nam sad za jest. Idemo mi pomalo pa se vidimo. A za popet nekaj, teli ste biricu. Niš, drugi put, reče treći. Brzo obojica ustanu od stola i zapute se prema brodu. Mario vrati poslužavnik, samo kimne prijateljima i onom riđokosom liku i polako se zaputi za drugim i trećim, pazeći da ne primijete da ih slijedi. Na terasi se svi okrenu prema Mirku i Šiletu, pa ih jedan momak upita. Koji su ovi? Da nisu iz kakvog sela na Buzeštini? Ja njih skoro ništa ne razumijem. Drugi i treći su žurno, ništa ne razgovarajući, krenuli prema kaštelu. Kada ih iz parkića kod ulice Franine i Jurine, iz mraka napadnu Orko, Štriga i Štrigun, koji su cijeli dan tražili gdje je njihov brod. Njihova istančana čula, kao i čula lokalnog vampira Jure Granda, osjetila su prisustvo energije koju je brod zračio kada su dolazili. No nisu ga ipak mogli pronaći, jer na zemlji nije postojala tehnologija koja bi im to omogućavala. Također, nakon kraće potrage, ipak su pronašli razbojnike i neprimjetno su slijedili svaki njihov korak. Orko je mogao mijenjati oblik, a Štriga i Štrigun su i onako bili infiltrirani kao ugledni građani Pazina, pa nitko na njih nije obraćao posebnu pažnju. Kada su iskočili iz tame, kao munje brzi, drugi i treći su ih najprije pokosili blasterima, pa su nakon toga, tiho psujući, blastere prebacili na dezintegraciju i uništili svaki njihov trag. Dok su obavljali taj posao, ogledavajući se po praznoj ulici, iz sjene iskoči Mario sa spremnim blasterom. Razbojnici su pokušali potegnuti oružje, ali Mario spali drugog u trenu, a trećem, kad je shvatio s kim ima posla, od prepast ispadne oružje iz ruke. Naš ga junak natjera da dezintegrira drugog i prijeteći mu boljim blasterom kojeg je uzeo od drugog, ode s njim do broda. Ušli su oprezno u skrivenu letjelicu, na trenutak isključili zaštitno polje i za tili čas se vinuli u svemir. Mario je napokon držao neke konce sudbine u svojim rukama, jer ga je stalno progonio osjećaj slutnja da događaj teku nekim ni od koga očekivanim tokom. Družina ljubitelja biljnih pripravaka ništa nije primijetila, osim jednog koji se zagledao za brodom i rekao: čovječe, ovo što si priredio stvarno radi, vidio sam leteći tanjur. Što ti je to? A neke gljive. Rade. Ja vidim malog zmaja u jami, pa dva, onako tamno zelena. Nakon tih događaja svi su u Pazinu počeli piti bevande od Terane i Borgonje, kao i gemište od Malvazije, a pivo se krenulo piti na pola litre. Proročica je i dalje mučila Esmeraldu, no samo kada bi prvi bio u blizini, što se djevojci učinilo poprilično neobično i na neki način sumnjivo. I dalje je cendrala i plakala kao dijete, ali bi svako malo na pasja kola ispsovala proročicu i uvijek bi ispalo da njezina mučiteljica na kraju odustane. Kada bi njih dvije bile same, bila je i dalje neprijateljski raspoložena, no nije ju maltretirala, nego bi se zagledala nekud u zid i tiho pjevušeći i njišući se u nekakvom transu, sve dok netko ne bi došao. To je izuzetno plašilo našu junakinju. Nakon jedne takve seanse, prvi joj brižno obriše suze i cijelu je umije s mokrom krpicom, a ona ga odmjeri pomiješanih osjećaja jer ju je bilo pomalo sram što je gola. Bio je onda kako njen otmičar, a njoj se nekako činilo da mu to nije bilo drago. U njegovom držanju i govoru je uvijek bilo neke otresitosti i tvrdoće, no romantičnoj djevojci se on svako malo učinio nekako poput liječnika, koje je obožavala. Na neki uvrnut način on je brinuo o njenoj dobrobiti, hranio je i kada nikoga nije bilo u blizini tješio. Čuj, a kako se ti stvarno zoveš, reče Esmeralda. Ne zoveš se valjda prvi, to je skroz čudno, upita ga nakon što je proročica otišla i on je kriomice odvezao. Otišla je vještica valjda razgovarati s onom nakazom od tvog šefa. No, ja se stvarno zovem prvi. Tako su me nazvali, jer sam još u mahuni predodređen kao vođa našeg tima. Nemoj šefa tako zvati, ako sazna najebala si. Ovu prostoriju ne nadziru koliko znam, ali nikad ne znaš. A nemaš ti neko normalnije ime, reče Esmeralda tiše, a u glasu joj se čutila neka istančana igra osjećaja. Meni izgledaš kao da si iz Like, ovakav stasiv, surov i plečat. Prvo si mi se činio malo kao Zvonko, jer si taman, ali sad si mi više Ilija. Ma kakav Zvonko, prvi put tako nešto čujem, ali Ilija, to sam već čuo na zemlji. Što je to Ilija? Ne što, nego tko. To ti je svetac gromovnik, preimenovani stari Perun. On je zadužen za munje i gromove. Valjda je za Oluju, onda nisam sigurna. A tko je to Perun? Pa slavenski bog groma i munje. I Oluje? Pa valjda. Prikazivali su ga kao riđobradog, a ti si crn, ali nema veze. Poznat je kao zaštitnik četvrtka. Kakav si ti s četvrtkom? Prvi malo razmisli pa se okrene prema Esmeraldi. S četvrtkom sam sasvim u redu. U tom slučaju bi ja više volio biti Perun nego Ilija. Premda ni Ilija nije loše. A što mu ga onda dođe jeboga Ilija? Nešto sa četvrtkom ili?
Tako se razgovaraju budalaši koji tako psuju. Gdje si to čuo? Ajde, onda si Perun. Ali da znaš, ima još dva boga. Jedan se zove Thor, a drugi Doner. Obojica su gromovnici i zaduženi su za četvrtak, pa si ti misli. Prvi je pogledao oprezno i razmisli. Nedoumica mu se jasno ocrtavala na grubom licu. Pa ako ti tako hoćeš... A kako se tebi čini? Može se zvati i Ilija, ali meni bi bilo draže da si Perun. Ali ne moraš ako nećeš. Perun, evo Perun sam, jeboga Ilija. Poviće Perun sav nekako na brzinu iznerviran, a u istom trenu začuđen svojom burnom reakcijom. Alo, pa koga se vraga pjeniš? Reče djevojka opreznim, smirujućim tonom. Samo se razgovaramo, nema se odmah ljutiti. A jesi neki lako zapaljiv tipa ono divlji i strastven? Nisi ti još mene vidjela na djelu kako ja mogu biti divlji, reče Perun smrknuto. A vidjet ću te na djelu i kako si strastven. Pa ne bi imala ništa protiv, reče djevojka takvim tonom da novo imenovani Perun osjeti leptire u želucu. Općenito ta djevojka je u njemu budila čudne, nepoznate osjećaje i škakljala mu dušu. Čuj, a nije tebi čudno što me ova jeziva gadura muči samo kad si ti u blizini? Kad te nema u blizini, mene maltretira, kao da joj je netko tako rekao. Ispada kao da to radi samo radi tebe, kao da igra nekakvu ulogu. Pa ona je zapravo zakuhala cijelu stvar, jer je rekla nečastivom da ja njemu nekako mogu biti od koristi. A ne mogu. Zamisli se Perun. Ako je tako, onda tu nešto nije sasvim u redu. Jer da se mene pita, ja bi te već odavno pustio. Pa pusti me. Ne mogu, ubio bi me nečastivi. Vidi, sad ga i ti tako zoveš. Pa jebo ga, Ilija. Dobro, evo, šutim. Prođe nekih 2 minute u potpunoj tišini, pa Perun prekine neugodnu šutnju. A što ti je sada? Ništa. Odbrusi mu Esmeralda nadureno i pogleda nekud u stranu. Kraj 5. epizode. Čujemo se u idućoj.